Selamat pagi, Bapak. Iya, pagi juga. Apa benar ini dengan Bapak Sami? Oh iya, ini dengan siapa? Saya Indah, Pak, dari Cakra Finance. Berdasarkan histori rekor pembayaran Bapak yang sangat bagus, kami ingin menawarkan pinjaman kepada Bapak dengan jaminan BPKB dengan proses yang cepat. Oh iya Bu, saya mau. Apakah bisa proses hari ini juga? Insya Allah, Pak, nanti akan segera diproses oleh petugas surveinya. Biar nanti Bapak langsung ditelepon. Nanti tolong diangkat ya. Kalau ada nomor baru, nelpon sampean. Oh iya Bu, siap. Mas Laksar, Iya, Dik. Apa, Dik? ini ada order, Mas. Sudah pernah jadi nasabah sebelumnya? Coba dicek dulu historinya. Bagus, Mas, bagus. Hampir tidak ada ketelatan. Oke, nanti saya proses. Coba saya minta nomor HP-nya, Dik. Ini, Mas. Oke. Oke, nanti saya telepon ya. Coba bener yang nelpon. Siapa nomor anyar? Bolari ya petugas survei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engki apa sih lagi? Kula Pak, petugas survei saya dari Cakra Finance. Oh, Engki Pak. Kenapa Pak? Bisa diproses hari ini? Gini Pak. Gue langsung menuju ke combon sampean ki. Kamu ki cara-cara combon sampean. Anjar-anjar Pak, gini ka beda pintu gerbang terasa sampean ke timur, terus lurus. Lagi beda pertigaan sampean nganan. Terus nerobute jalan gini ka beda toko. Oh, engki Pak. Dari toko gini ka sampean bakal borok. Mereka bakal dao. Gini ka beda perumahan persawahan. Oh, engki Pak, engki. Kini ka Pak bila sampean ka dao, beda pohon bambu bunda aja. Elaun pohon bambu gini ka compong gula. Oh, engki Pak. Acara elit orang re. Lain lah. Nyantai Pak. Iya, Jong. Pak, kibur udah telepon kan kok Terus. dari Cakra Finance. Udah ramah aja. Ya jia kok terus nyawa WC Pak. Be apa, Jong? Maksudnya usia, Jong? Ya jia Pak kebai modal bean. Kebai benten bab koji. Nana, mungkin Bapak tahu sampai kere. Pola kakek usaha lancar, Bapak lah syukur. Mungkin Bapak bisa nyari TV. Tahu sawat rawat. Tina Pak, kok terus bunga bean Pak. Bila boleh kok sama bunga bean. Cetan cita-cita re Pak. Terus mata kahajat mah bunga bean. Lah, Jong, tak usah dia, Jong. Bapak lah sarapan kakek nak. Kakek kurang bunga sehat, Bapak lah syukur ke Allah. Tak usah mikir apa-apa boleh.
Pola ka bere dina ta ya. Pola ka lau dinar ta ya. Moncar sing ngucap perumahan. Ada beni perumahan, ada sabar ya. Duh lala, tepak ke sila podongku, salah tepak panas ya. Pohon bambu. Oh, pelari ceranjer tadi ya. Cek lah ngucap kan pereng goreng roh. Kemo boy saya bahasa stalker roh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki. Di kantor Cakra Finance gimana? Ki. Sampean ki se ngajuak ki pinjaman de kantor? Anu, gula pak, katina apa ki? Oh, ki gula kasa se anu kasa gila. Oh, sampean saya nelpon si gila. Ki. Ki pak ce rekod sampean ganteng dari kantor. Tadi telepon boleh bi kantor. Ngomong-ngomong, iki ben apa ki pak? Jarang bi gula teroka ke biaya modal beko pak. Kasa beko bombong namen dan ingat aku beda keperluan apa deh nih. Oh, ki pak. Ki. Benyam pian namen ki. Ki lumayan. Ki beni beko melolo pak gula sih namen tomat. Nah, apa angka sareng sebareng dan ya. Ini nyaman lareng tani. Sampean mau duduk sana apa pak? Ki gula terus mau duduk 5 juta pak. Dan ini kan. Oh, nikah pak masalah angsurannya berani kantor nih kak. Oh, ki. Nikah beda se setahun, bersih 2 tahun, bersih 3 tahun nikah. Ki gula anggo ngalas setahun pak jamun manabi beko anu kini kabi gula terus tepusnya deki dan ya paling tabit kini kan. Oh, oke. Nikah bapak kantor tanda tangan nikah. Oh, Saya nikah penjamin nikah kan pian tak keluarga ki. Ki punten ki. Iki kantor nikah. Oh, gini kan. Gula pak, ada yang sepon, gula sedang tangan ki. Oh, iki tinggal. Ini kak, tapi kalian pak, sama lebih perserven kan bisa pun pada ning kantor, saya jaga sak ning kantor pun. Oh, iki pak. Tinggal mun masalah obang nikah pontun deki marin duhur ki ke kantor ki. Oh iki pak. Palan gula nikah banyak gerepen nikah. Oh iki pak, langkong ki pak. Iki gula Saya galu di tengah. Empon tinggal. Gula jangan pamit ki. Iki langkongnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Duh, curah lah duhur. Pernah lah cair oleh kantor. Duh, ah gimana gede kan? Kayak salin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh iya Bu, saya yang mau ngambil pencairan. Dengan Bapak siapa? Anu, Bapak Samin Rahmanto. Oh, alamatnya Desa Terasa Lorong. Desa Terasa Lorong. Iya. Oh, ya. Ariar apa? Cek saking endek kasingko. Make pas ikabinan aku, korcek minta pajero lek. Ku nejas meliakina. Ya, kengo sa mangantol sa bena bapak roh seduloke. Ini Pak uangnya. Tolong dicek dulu. Oke Bu, gak usah. Terima kasih Bu, saya pamit dulu. Ya, ya Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Buat aja. Bapak guna kena pak? Yang di mau buat. Iya pak. Dia habisin pak. Ini langkui lah. Di kantor enak. Langkui lah tak kau butuh apa-apa. Ban jawat rawat pak. Engkau saya majer aja. Aja gunang ban gunang kui aja. Pese aja. Iya jo. Kelangkong ya nak ya. Iya bila boleh kau pak. Mapung apa? Tidak menteri perina berdesain bagi Allah, menteri perina berselamat, Amin, amin, menteri amin. perina lancar usaha bercakap pilih ya nak ya. Oke pak. Kelangkong ya nak ya. Kira kau terus pak. Beda mah. Ki niku aja. Oh iyalah. Iya nak. Kelangkong ya nak ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pak. Rivi pak. Engki. Pak Samin kamu pak? Ki keluar pak. Bola kasaba pula tegi berubah tegi. Ni nggak sobong tikal pala mari pala lagi. Pala peleman pala pak mari. Tuh. Ini Mas Samin pun telat sebulan nih pak. Oh bengan apa majer ke kantor embian apa pun dari kantor. Oh bengan. Tahu nih, pak jaring orang di luar tikal pala sani kepala pala sampean abali hari Senin ni kantor ni. Tikal gula deki ya terakhir ni apa tu ki? Oh tinggal pak munda nih ke gula abali Senin datang ki. Tahu gula pak. Pelai mana? Assalamualaikum. Kita re pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Lagi pak. Ki. Kenapa pak ki? Katin apa nih pak? Ini pun hari Senin semakin. Engki. Tuh ketin apa pak ki? Jaring seneka gula pun lestari minta kan apa tu? Kini pun apa tu di sombong seneka. Pola seneka boleh pak pola sambil anda beli hari Kamis kantong ki. Ketin apa pak? Aduh. Ini kan makin benih pasan, ini ke Senin Kamis bulan tar kantor pak. Aduh. Palang. Engki pak ketin apa ki? Seporan pak jaring beli keng nyata mah aja gula pak seneka. Keng usaha perban macet seneka pak. Ketin apa ki? Tikal mana bibon bodoh gula telepon sambian seneka pak ki. Sambil letak ali balian kadin to seneka pak. Empon pak, menggunakan seporan ini tak kira malah nasi utang empian pak. Boleh terus pak. Boh, pak, ni kan sambian cicir pak. Ni kan sambian cicir sambian. Duh, engki pak. Oh, kok ngurusin sampean nih kak pak? Parusian meruut pak. Tidak sepeda aja cer nih kak. Ya Allah, orang mesti diberi kininya Allah. Kemarahan tadi obeng ya Allah. Subhanallah ya Allah. Bos, corak kerban nih bara bos. Sikat maju. Oh, selamat siang mas. ya mas siang. Nih ke sepeda pun telat 3 bulan mas. Ketipun apa nih kak mas? Iya mas, sampean sudah 3 bulan nggak mas? Selesaikan di sini atau di kantor? Duh, saporan apa? Gula keng tak sempat majer. Tikal gula mon bada bakun majer bakun ke kantor ki. Nih ke benih kantor sama ajen mas. Coba ngelasau juga sampean. Toren lo kantor. Bering gula. Tikal pak aja kasar. Gula bakun majer. Sepeda nah, nama sampean di kantor. Korek. Empon mas. Pon. Mau sampean kan orang sepeda bigulik ke bang. Kantor. Turun. Alas sepeda. Katina apa nih kak mas? Mau temui kantor diki. Sepeda nih ke kantor segula. Halo pak.
Iya jong. Ya kok sepeda rampas itu orang sita. Bah. Beda di mana kaki jong? Ya kok beda Barcelona berana. Oh, iya. Iya lah dentas aja kuliahnya. Dan terus. Iya lah apa gaji ya. Assalamualaikum. Saya sih ngelang sepeda. Kau jom. Kau kusul sepeda. Tangan ayo. Hari jom. Benih pak, benih siapa orang apa? Kamu dulu, cung ju. Kamu sih ya, sing anak ayo. Yuk pur kau maki kantor malam tak suruh keluar. Kau keluar. Suruh keluar. Ono jom. Suruh keluar jom. Segala. Bos, jom kusil. Bos. Ono jom. Bos. Beda bos. Sobung bos pak. Yuk pur malam maki kantor yuk jom. Yuk pur malam maki kantor jom. Keng montai pabuni marit nang sepeda ya nak yuk. Mun sepeda duhur tebak keluar. Elang maki jadi kebun. Ngerti? Gini. Oke, Pak. Kamu dia kisah kan ayo. Oke, Pak. Ucung ke pidi maju di maki bukan pun yuk. Oke, Pak. Itu yang maki jadi kebun. Ngerti paham? Oke, Pak. Pabuni yuk. Ini. Oke, Pak. Singan dong. Boleh sudah. Assalamualaikum.